हाय एवरीवन ମୁଁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ନଲେଜ ଟାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଯୋଉଗୁଡାକ ମୋର ଏଲଏସଆଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର 2024ର ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ସିଫ୍ଟ ତିନିଟା ନେଇଥିଲେ ସେଇ ସିଫ୍ଟ ତିନିଟାରେ କଣ ଜେନେରାଲ ନଲେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖିବା ସବୁ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ନଲେଜ ଟାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା, ନେମ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ କତର। କତରର କ୍ୟାପିଟାଲର ନାଁ କଣ? ଅପସନ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦୋହା ଯୋଉ ଅଛି ତାହା ଆମର ଠିକ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, in which year was the atom bomb dropped on Hiroshima in Japan? ଜାପାନର ହିରୋସୀମାରେ କେବେ ଆଟମ ବମ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ଅଛି 1945, 1940, 1942, 1948। ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ଠାରେ ଆମର ବମ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହେଇଥିଲା ତ 1945 ମସିହାର। ଅପସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର? ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଜାନୁଆରୀକୁ ଅନୁଯାୟୀ କିଏ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ? ଅପସନ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରଜେଶ ମିଶ୍ର, ଅଜିତ ଦୋଭାଲ, ଅରବିନ୍ଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହଉଛି ଅପସନ ବି ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ଯୋଉଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନଟା ଠିକ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଜୋନ ଲେୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆର୍ଥ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ? ତ ଓଜୋନ ଲେୟରଟା ଆମର ଆର୍ଥରୁ କାହାକୁ ଆମକୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଇନଫ୍ରାରେଡ ରେଜ୍, ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ ରେଜ୍, ଏକ୍ସରେଜ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ରେଜ୍। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ ରେଜ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ତାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡିଲେ ସିଧାସଳଖ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଓଜୋନ ଲେୟର ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରଖୁଛି। Which British Governor General was associated with abolition of sati practice? ସତୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସହିତ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ଲିଟନ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ, ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 3, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ, ଯିଏକି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ୟାଙ୍ଗନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଜ ସିଚୁଏଟେଡ ଇନ which of the following countries? Yangon Stock Exchange କୋଉଟା ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି? ଅପସନ ଅଛି ଚାଇନା, ମିଆଁମାର, ଭିଏତନାମ, କମ୍ବୋଡିଆ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହଉଛି ମିଆଁମାର। ନେକ୍ସଟ, in which year the Reserve Bank of India was established? Reserve Bank of India କେବେ ଆମର establish ହେଇଥିଲା? ଅପସନ ଦେଇଛି 1934, 1949, 1935, 1947। କରେକ୍ଟ ହଉଛି 1935। ନେକ୍ସଟ, largest brackish water lagoon of Asia is located in which of the following state? ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ brackish water lagoon ଏସିଆର କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଓଡିଶା। ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ brackish water lagoon କଣ? ଚିଲିକା। ତ ଚିଲିକା ଆମର ଓଡିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, in stock market what is the meant by dematerialization of securities? In stock market, stock market ରେ dematerialization ର ଅର୍ଥ କଣ? Dematerialization of security ର meaning କଣ? ଅପସନ ଅଛି stock prices of shares linked to GDP, electronic holding of the share replacing the paper certificates, the falling of share prices below the daily cut off mark, buyback of stock by the same company from the public. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି electronic holding of the shares replacing the paper certificate. Dematerialization of security. Next, which authority conduct elections to corporation, municipalities and other local bodies in a state? ତ ଆମର ଯୋଉ corporation
ଆଉ municipality କିମ୍ବା जो local body ରହିଛି ତାକୁ କୋଉ authority ଟା election ଟା କୋଉ authority conduct କରିଥାଏ। Option ଅଛି Ministry of Urban Development, the State Election Commission, Election Committee of India, the municipality of the municipality of the corporation itself. ଏହାର correct answer ଟି ହେଉଛି the State Election Commission ବା SEC. Next question. Where is the headquarter of World Trade Organization located? World Trade Organization ର headquarter କୋଉଠି ଅଛି? Option ଦେଇଛି New York, Madrid, Paris, Geneva. Correct answer ହେଉଛି Geneva. Next question. Which of the following is the name of the program which is or was launched by the Chief Minister of Odisha to ensure the supply of safe drinking water? ତ safe drinking water ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର Chief Minister କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ମିଶନ ଜଳ, ଜଳ ସାଥୀ, ଜନଶକ୍ତି, ଜଳ ମିଶନ। କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଜଳ ସାଥୀ। ନେକ୍ସଟ, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ, the apex body in the field of performing arts in the country, was set off in. Option ଅଛି 1957, 1953, 1950, 1955. Correct ହେଉଛି second option 1953. Next question. Which of the following is International Women's Day? International Women's Day ଆମର କେବେ celebrate କରା ହେଉଛି? Option ଦେଇଛି 3rd March, 8th May, 8th March, 1st May. Correct answer ଟି ହେଉଛି March 8. Next question. Who among the following is the first Indian recipient of the Man Booker Prize? Man Booker Prize କିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ସଲମାନ ରଷ୍ଟାଏ, ଝୁମ୍ପା ଲାହିରୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. Which is the longest national highway in India? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କଣ? ଅପସନ ଅଛି NH6, NH44, NH19, NH53. କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ NH44. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. DNA stands for DNA ର full form. ଅପସନ ଅଛି demand natural access, detoxified nucleic acid, dangerous negative act, deoxyribonucleic acid. Correct ହେଉଛି last option deoxyribonucleic acid. Next question. Which of the following South Asian countries has the least population density? ତ South Asian country ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର least population density? ଅପସନ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଭୁଟାନ। Correct answer ଟି ହେଉଛି last option Bhutan. In which of the following present country is the oldest civilization of the world? Mesopotamian civilization situated. ତ Mesopotamia ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି ଇରାକ, ଇରାନ, ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ। Correct answer ହେଉଛି first option ଇରାକ. The magnitude of an earthquake. Earthquake ର magnitude କେତେ? ଅପସନ ଅଛି ଆମେ କୋଉଥିରେ ମାପାଯିବା? ଅପସନ ଅଛି ଗାମା ସ୍କେଲ, ରିଚର ସ୍କେଲ, ନ୍ୟୁଟନ ସ୍କେଲ, ଗିଗାଟନ ସ୍କେଲ। Correct answer ଟି ହେଉଛି second option richter scale. Next question. Who was the emperor of Mughal Empire in India when British East India Company established its first factory in India? ତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ କୋଉ ମୋଗଲ ରୁଲର ଆମର ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ ଦେଇଛି ଆକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଶାହାଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର। Correct answer ଟି ହେଉଛି last option ଜାହାଙ୍ଗୀର। Next question. Which of the following has the power to transfer any civil case anywhere in India? Option is President, Prime Minister, Supreme Court, Parliament. Correct answer ହେଉଛି option 3 number Supreme Court. ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ is situated in which state? ଭିତରକନିକା ଆମର କୋଉ state ରେ ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭିତରକନିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତ ଅପସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବ correct answer. Who among the following wrote the White Tiger? The White Tiger କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ସଲମାନ ରୋଷ୍ଟାଏ, ଅରବିନ୍ଦ ଆଦିଗା, କିରଣ ଦେଶାଇ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। Correct answer ଟି ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଆଦିଗା। Next question. Which of the following element is a non-metal? ତାହେଲେ ଯେତିକି element ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ non-metal କିଏ? ଅପସନ ଦେଇଛି lead, chlorine, lithium, sodium. Correct answer ଟି ହେଉଛି option B chlorine. Next question.
In which country is the headquarter of the International Labour Organization ILO International Labour Organization जो रहिला तार हेडक्वार्टर कोड अछि ऑप्शन देछि यूएसए इंडिया फ्रांस स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर टी होछि स्विट्जरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following wrote ଆନନ୍ଦମଠ ଆନନ୍ଦମଠର ରଚୟିତା କିଏ ଅପସନ ଦେଇଛି ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Who were the first European to enter Odisha ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅପସନ ଅଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଇଂଲିଶ ଡାନିଶ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ Who among the following used to give the final approval to the 5-year plans of India? तो जो 5-year plan आसथिला तार final approval किए करथिले ऑप्शन अछि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशनर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एହାର करेक्ट आंसर होछि लास्ट ऑप्शन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेक्स्ट क्वेश्चन Which among the following is the highest peak of Odisha? Odisha's highest peak ର ନାଁ କଣ ଅପସନ ଅଛି ଦେଓମାଳି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମଳୟଗିରି କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେଓମାଳି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Which of the following state has the largest forest cover in India? ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ କଭର କିଏ ଅପସନ ଅଛି ଆସାମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କେରଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ Who was the first Prime Minister of India? India's प्रथम Prime Minister ऑप्शन अछि महात्मा गांधी, मिस्ट्रेस इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट होछि लास्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू In which year Insurance Regulatory and Development Authority IRDA was established? Option अछि 1949, 1935, 1999, 1988 करेक्ट होछि थर्ड ऑप्शन 1999 नेक्स्ट What is the full form of SARS? SARS SARS ର full form କଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଅପସନ ଦେଇଛି Systematic Acute Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome, Separate Acute Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି Severe Acute Respiratory Syndrome Next question Which of the following finance minister has presented maximum number of budget in India? तो budget को क्या अधिक थर प्रेजेंट करछन ऑप्शन अछि प्रणब मुखर्जी मोरारजी देसाई पी चिदम्बरम सीटी देशमुख तो से क्वेश्चन अनुसार हमर करेक्ट आंसर होछि मोरारजी देसाई नेक्स्ट क्वेश्चन Who is the current chairman of National Human Rights Commission India? Option আছে অরুণ কুমার মিশ্র R.K. Mathur নাসিম জৈদি ভেদ প্রকাশ এর করেক্ট আনসারটি হচ্ছে অরুণ কুমার মিশ্র যে হচ্ছেন আমার করেন্ট চেয়ারম্যান ଥିଲେ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট কমিশনর যেটা according to 2024 The governor of the state is appointed by the state ର governor को किए appoint କରନ୍ତି option ଅଛି judge president people vice president correct होछि president next question 2018 Asian Games was held in Asian Game ଆମର କୋठे held ହେଇଥିଲା option ଅଛି Indonesia Japan China South Korea correct answer ଟି होछि first option Indonesia next question Big Bang Theory explains which of the following Big Bang Theory କାହାକୁ ଆମର explain କରେ option ଅଛି laws of investment origin of industrial revolution origin of red star the origin of universe correct answer होछि last option the origin of universe primary reason for lunar eclipse ର reason कोन option ଦେଇଛି कोन देखिबा solar radiation emitted by sun moon comes between Earth and Sun. The Earth come between Moon and Sun. The Sun come between Earth and Sun. Correct answer होछि The Earth come between Moon and Sun. सूर्य एवं चंद्र मध्यरे जेतले पृथ्वी आसे हेडा होछि हमर lunar eclipse. Next question. Which among the following planet is the solar system is farthest from the sun? Option अछि Neptune, Pluto, Jupiter, Saturn. Correct answer ଟି होछि Neptune.
which is known as the coal capital of India. Coal capital of India କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଧନବାଦ, ବଲ୍ଲରୀ, ଆସାନସୋଲ, ରାଣୀଗଞ୍ଜ. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଧନବାଦ. Who among the following is the recipient of the ଜ୍ଞାନପୀଠ award? କିଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଆଶପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ଉମାଶଙ୍କର ଯୋଶୀ, ଜି ଶଙ୍କର କୁରୁପ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ଜି ଶଙ୍କର କୁରୁପ. Next question. Who among the following is the founder of e-commerce company Flipkart? Flipkart ର founder. Option ଅଛି ସଚିନ ବଂଶଲ, ବିଜୟ ଲିଙ୍ଗୱାଲ, ରିଷି ଗୋଡ, ସଞ୍ଜୀବ ସାଦି. Correct answer ଟି ହେଉଛି ସଚିନ ବଂଶଲ. Next question. Who among the following was the first European to come India through sea road? ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ କିଏ sea road ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ନିକୋଲାଓ ମାନସି, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ସା ଟୋମାସ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ. କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା. Next question. Wildlife Week is observed annually in the month of. ତ କୋଉ ମନ୍ଥରେ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ୱିକ୍ ଅବଜର୍ଭ କରା ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅକ୍ଟୋବର, ଏପ୍ରିଲ, ଡିସେମ୍ବର. କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଅକ୍ଟୋବର. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. Siang hydroelectric project is situated in which of the following states? Siang hydroelectric project ଆମର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ ଦେଇଛି ଆସାମ, ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତ୍ରିପୁରା. କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ. Next question. Guru Nanak, the founder of Sikhism, was contemporary of which of the Mughal kings? Option ଦେଇଛି ବାବର, আকবর, জাহাঙ্গীর, ଔରଙ୍ଗଜେବ. Correct answer ହେଉଛି first option ବାବର. Which of the following is the last 5-year plan of India? Option ଅଛି 13th 5-year plan, 12th, 14th, 11th. Correct answer ହେଉଛି 12th 5-year plan. Option second correct. Article 14 of the Constitution of India deals with option is right to equality, election, emergency, uniform civil code. Correct answer होची right to equality. What is the minimum age of voting in India? Option is 18 year, 20 year, 22 year, 21 year. यार correct answer टी होची first option 18 year. Next question. Who among the following is the first recipient of Nobel Prize in Peace from India? Peace କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ Nobel Prize କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଦେଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ, ମଦର ଟେରେସା, ଜନ୍ ଫୋଜ. ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର. Next, what is the total literacy rate of Odisha as per census 2011? तो total literacy rate केते अछि? ऑप्शन अछि 80%, 65%, 73%, 55%. करेक्ट होछि 3 नंबर ऑप्शन 73%. Who invented blood group? Blood group के इन्वेंट करथिले? ऑप्शन अछि कार्लन स्टेनर, विलियम हुक, मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज. करेक्ट होछि कार्लन स्टेनर. In which of the following state the Saravati project is located? Option अछि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक. Correct answer टी होछि कर्नाटक. Last option है जो हमरो correct. Next question. Which famous Sanskrit poet wrote गीत गोविंद? गीत गोविंद ର ରଚୟିତା କିଏ? Option अछि कालिदास, जयदेव, प्रेमचंद, गोस्वामी. करेक्ट आंसर होछि सेकंड ऑप्शन जयदेव. जयदेव होछन्ती हमर गीत गोविंदर रचयिता. माउंट हेरिएट नेशनल पार्क is situated in which of the following state or union territory? ऑप्शन अछि झारखंड, अंडमान एंड निकोबर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. करेक्ट आंसर टी होछि अंडमान एंड निकोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Chilika Lake is situated in which of the following state? Option ଦେଇଛି ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ. Correct ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା. Next question. Which of these organization releases the annual corruption perception index ranking of countries by their
by their perceived level of corruption. Option ଅଛି World Bank, Transparency International, WIPO, World Trade Organization. Correct answer ଟି ହେଉଛି Transparency International. Next question. Contribution to which field is honored by the Dasaheb Phalke Award? Option ଅଛି Sports, Science, Films, Literature. Correct answer ଟି ହେଉଛି Films. Film କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମିଳେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ Award. Next question. Who was the founder of Pala Dynasty? Pala Dynasty ର founder କିଏ? Option ଅଛି ରାମପାଳ, ଦେବପାଳ, ଗୋପାଳ, ଧର୍ମପାଳ. Correct answer ହେଉଛି ଗୋପାଳ. Next question. Indus Water Treaty IWT is signed between which of the two countries? Option ଦେଇଛି Pakistan and India, Nepal and India, Tibet and India, Myanmar and India. Correct answer ଟି ହେଉଛି India and Pakistan. Indus Water Treaty. Next question. Which of the following cities never organize Olympic game? Olympic game ki organize karini? Option ଅଛି New Delhi, Atlanta, Beijing, Helsinki. Correct answer ହେଉଛି New Delhi. Next question. What is the full form of AFSPA that has been in the news recently? Option ଅଛି Armed Force, Security Power. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି SP କଥା ଆମେ ଦେଖିବା. Security Power, Special Power, Special Protection, Superior Power. ଏହାର correct answer ହେଇଯିବ Special Power. ତ Armed Forces Special Power Act. Next question. Which of the following is a mammal? Option ଦେଇଛି crocodile, bird, whale, snake. ଏହାର correct answer ଟି ହେଉଛି whale. Next question. Which of the following is equal to force? Force equal to F equal to ma. So mass into acceleration. First option ठीक ହେଇଯିବ. Which is the outermost layer of the atmosphere? Atmosphere outermost layer କ'ଣ? Option ଅଛି exosphere, thermosphere, stratosphere, mesosphere. Correct answer ହେଉଛି exosphere. ପ୍ରଥମ ରହିବ କ'ଣ ଆମର troposphere, ତାପରେ stratosphere, ତାପରେ mesosphere, ତାପରେ thermosphere, ତାପରେ exosphere. ତ last ରେ କିଏ ହେଲା exosphere? ତ outermost layer ହେଇଯିବ ଆମର exosphere. Article 123 of the Constitution of India deals with option ଅଛି ordinance making power of the Prime Minister, ordinance making power of judge, ordinance making power of president, ordinance making power of governor. Correct ହେଇଯିବ 3 number option ordinance making power of the government, of the president. Where is the headquarter of the World Bank? World Bank headquarter option ଦେଇଛି Geneva, Zurich, New York, Washington DC. Correct answer ଟି ହେଉଛି last option Washington DC. Next question. In which year European came to India for first time? First time କେବେ European ମାନେ ଆସିଥିଲେ? Option ଅଛି 1495, 1493, 1498, 1602. ଏହାର correct answer ଟି ହେଉଛି option number 5, 1498. Which of the following is the full form of UNHRC? Option ଅଛି United Nations Human Rights Council, United Nations Human Rights Commissioner, United Nations Human Rights Corporation, United Nations Human Rights Commission. ଏହାର correct answer ଟି ହେଉଛି United Nations Human Rights Council. Next question. Classical dance of Mohiniyattam originally belongs to which of the following state? ତ Mohiniyattam ନା କାହାର? Option ଦେଇଛି କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା. Correct ହେଉଛି first option କେରଳ. Next question. Which among the following activities consumes largest amount of wastewater? Option ଅଛି industrial activity, agricultural activity, household activities, drinking purpose. Correct answer ଟି ହେଉଛି agricultural activity. Next question. Dash joined the Competition Commission of India as chairperson on 23rd May 2023. Option ଅଛି ML Dayal, Devendra Kumar Sikri, SL Bankar, Ranvit Kaur. Correct answer ଟି ହେଉଛି last option Ranvit Kaur. Next question. Who was the India's first chairman of the Planning Commissioner? Option ଅଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, JB କୃପାଳିନୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ. Correct answer ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ.
ତାହେଲେ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 3ଟା ଯାକ ଶିଫ୍ଟର 75ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟୋର ଲଭ୍, ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।